Sikwi-hiking spot, mina nomnganami. Ngiyaqala ngqa ukuhike. Umnganami ungiconvinsile, wathi mngani, mangabe sizohamba siya e-taxi rank, siyolinda ukuthi itekisi lize ligcwale, itekisi le eThekwini lizothatha abo 3 hours before ligcwale. Ngcono nje la sizohike abantu abadlulayo basiphu lift. Ake bafethu suthole ngempela ke ulift isihlale ngemuva lana khona umuntu osilisa omdala ongazucabanga ukuthi ubaba uhamba nje nomfana ongangathi ngathi ubaba nendodana. Hake sekuyaxoxwa ke lana sebeyasho ukuthi hayi ke ngumalume umshanami lo uphuma ko graduate e-university eWalter Sisulu. Nje nisibona silalele ngakhona izolo saqeda ukugraduate savuka manje kuseni kusayintatha salibamba uhambo leThekwini. Hawu Nkosi yami sijabuleke beka graduate bekafunda ziphi izifundo umfana igama lakho uMelusi ayike basho athi hawu usungabe usutholile nomsebenzi kusho mina ngibuzela uMelusi athi uMelusi ayicha imangisahamba ngisayojophanta ngimtshela ukuthi yazi kuphuma ama positions la emsebenzini wethu for abantu abama junior abenza le zifundo zakho abagraduate le zifundo zakho athi umalume ayiMelusi thatha inamba zakhe mshana khona uzofika akuforwardele yonke lo information mangabe efika endlini. Ake ngempela si-exchange amanamba noMelusi. Ake bafethu mangabe ngifika endlini uMelusi afone ngempela. Hey uMelusi ke bafethu abonge anconcoze athi nje bengazi ngizoyicela kanjani inamba zakho ngihamba nomalume. Hake uMelusi ke bafethu niyabaza abantu besilisa nje wathi nje ithuba litholayo wagxoma wahlala odabeni. Niyabaza abantu besilisa ukuthi abehliwa abaqiwa isketi. Ake uMelusi mina nje ngingamnaki yabona nje indaba yethu futhi iyagcinela lapho. Ake 10 years later angisasebenzi ngisho nale profession engangifundele la sengiyayisebenza ke manje sengiyayisebenza straight now I am self employed. Ake uMelusi ngithole i-message yakhe on Facebook athi uMelusi bla 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 uyakhumbula sasihamba nomalume sakuphu lift kanje kanjena ngicela ungiphi inamba zakho kunodaba engifisa ukuxoxa nawo oluphuthumayo. Hake ngimnikeze kuMelusi inamba zami lapha ku Facebook ngiyamkhumbula ngisho ukuthi uba noMelusi futhi ngiyasibona nesithombe ukuthi esikabani. Ake uMelusi afoneke asho ukuthi ucela ukungibona yena wengithandile ngempela ukuthi mina ngavela nengamziba nje wengithandile ngempela usathanda ukuthi futhi mhlawumbe kube khona into esizamayo ngoba nje akangikhohlwa yonke leminyaka uhlezi ecabanga mina. Ngimzibe kanjalo mina uMelusi hayi lo mfana lo ufunani yabona nje sathi mangabe sibonana uGuy like was not my type yabona like I don't like abantu ababuildiwe njengaye mina since ngisidudla angibathanda abafana abayigantsonto abayigora since ngisidudla ngithanda abafana abancane because abayincanyana because nje benza umsebenzi ubelula yabona manje isigantsonto nje senza ukuthi umsebenzi ubenzimanyana yabona. Ake uMelusi ke ubhizi nje yabona uyathola ukuthi uyayifuna lento la ifunayo. Ayi futhi uMelusi kudlula omunye unyaka aphinde futhi uMelusi aforce ukuthi bandla ngicela ukukubona bandla nje ngizokubona kayi1 and then you'll make a decision from there ukuthi uyathanda uqhubeka ungibone or ungaphinde ungibone. Ngiyacela Nkosi yami. Shokuthi ngigcine ngivumile ukuthi uMelusi ngiyombona ngibele emotweni yami ngibe muhle mengifika lapha yana uMelusi ureservile itafula ine Top Shayela restaurant. Ake sifike lapha yana ke etafuleni libhale ukuthi reserved yabona sihlale yazi ngathi mangabe ngithi inhla uMelusi yabo ngimbheka nje kayi1 ngavelana ngayizizwela ngisemathandweni engakazi ngibe kuona emathandweni a strong yabona ngathi nje yabona lona indoda yami le ngiyamthanda uMelusi. Hake uMelusi aphophe iquestion nje A1 athi manje ke uyavuma yini ukuthi uzoba igirlfriend yami. Hey bafethu ngivume ngithi why not ngizoba igirlfriend yakho ngivume nje kalula kanjalo akasho ngolutho nje wathi manje ke uyavuma yini ukuthi uzoba igirlfriend yami. Ngathi nami ngiyavuma. Bafethu angiyazi usilento leyenzakala kanjani because uMelusi beyangasiyi type yami bengasiyi umfana engimthandayo
Ake bafethu sihleli lapha etafuleni uMelusi akadle ngamagama yabo nje akanayo into azongitshela yona we understand sihleli lapha etafuleni siya order ukudla sengiloku mina ngichobozela ngibuka yena inhliziyo yami iba happy yabona sekumina oseqala iconversation phakathi kwami noMelusi indlela le esengibizwa ngimthanda ngakhona ngifile ngathi mangabe ekhuluma khona indawo le egculisekayo nendawo ejabulayo la enhlizweni yami. Sisahleli kanjalo ke lapho e-restaurant kuvelane kudlale ingoma yezithandani yabona nje engathi ikhuluma ngothando lethu uthando oluvuthayo uthando olishisayo ngibusiseke okokuqala kokugcina ngizwele ngisemathandweni ngisho nezinyoni ezindizayo lapha eminyango ngibone ngathi umina noMelusi yabona nje uMelusi sengimone yigansonto lebhungu into eminyama cucu indoni yamanzi hey bakwethu ngangiliqala mina olunye uthando olunje oluvela likushokhe likubambe kwangempela. Hayi ke the following day shukuthi mangabe sihlukana lapho uMelusi wacela wathi ngicela ukuyokubonisa la engihlala khona kuyashesha we understand. Ake the following day sa driver ke kwakulosihlanu the time ihlangana shukuthi sesiya driver ngomgqibelo mina uMelusi sihamba ngemoto yakhe siye emakhaya ngipakishile la impahla ze weekend ake sihambe bafethu sifike ke semakhaya ngempela lana yabona isemakhaya yabo kuno round abagcwele igceke kunesibaya esikhulu uMelusi uthi inkomo zakhe kunodama laduma bensimi uMelusi uthi insimi yakhe. Hake bafethu like bekuyi experience entsha yabona lento yokuthi upheke emlilweni for mina ngicela ukukutshela ngangihlokoloza ngihlokozoloza umlilo ngoba uthando luzokwenza enye into nje nami ngangithi angifuni ukulahla ama point from isoka lasemakhaya. Ithina laba sidla ukudla okuphekwe phansi mina noMelusi sidla ukudla okuphekwe phansi nje uMelusi uthi ukuthanda kanjalo uyakuthanda ukudla okuphekwe ngomlilo kune taste ehlukile than ukudla okuphekwe emadolobheni kwaphekwa ngestofu sikagesi. Hake bafethu the following day shuthi silale khona la emakhaya but uMelusi ekamareni lakhe bekunembhede emibili silale kurawundi onembhede u2. The following day bafethu uMelusi uyangitshengisa ukuthi kusengwa kanjani inkomo uyangifundisa ufuna ngibe umfazi oqinile because ngizoshada yena indoda eneinkomo kumele ngazi ukuthi inkomo isengwa kanjani. Hey bafethu angise in love ngisenga le inkomo shukuthi ngikhipha ubisi ukuthi wow ngizoshada indoda eneinkomo yabona like I need to know this kumele ngikwazi lokho yabona. Hake uMelusi angithathe futhi angiphose entsimini uMelusi uzongitshengisa ukuthi insimi isebenza kanjani bafethu isetshenzwa kanjani insimi. Hayi ngempela singeneke entsimini noMelusi angifundisa ukuthi igqitshelwa kanjani ukuthi kutshalwa kanjani yabona angitshengise nje uMelusi. Ake kube mnandi kube nje ya and then si drive back sibuyele eThekwini. Mengisemsebenzini uMelusi umine ngiyamfonela baby uright bengichecka nje ukuthi udlile ubaby wami unjani umina engi all over uMelusi umina esengimthanda lokho kweqila uMelusi. Hake bafethu ngathi mengifika endlini that day ntambama sengigezile kahle sengithi ake ngifonela ubaby wami ngimuzwa ukuthi usefikile endlini khamba kanjani kusithanda sami. uMelusi angitshela ukuthi angisho sithanda sami uyibonile yonke imisebenzi yasemakhaya le engikukhombise yona. Ngithi mina yebo sithanda sami ngiyibonile athi ngizodinga ukuthi uhambe uyohlala ngale emakhaya ngoba mina njoba ngisebenza la edrobheni ngiphila la edrobheni imfuyo yami iyodwa amasimu ami awodwa ngizodinga ukuthi uhambe uyogada umuzi wasekhaya uyogada umuzi wasekhaya ngoba kusele mina ngedwe ekhaya. Nomalume usashona abazali bami vele sahlangana beshonile 15 years ago 13 years ago mangabe sihlangana. Hake bafethu ngibuze ngithi mina hawu ngoba ngiyasebenza nje Melusi ngizowenza kanjani umsebenzi wami athi uMelusi hawu sithando sami uyayisebenza nje wena futhi ubani sithando sami odinga ukuthi asebenze mangabe kuukuthi unendoda erich kangaka. Mucabanga umsebenzi uzowenza lesithando sami because mina nginayo yonke into nginamasimu uyodla ukudla okufresh from emasimini ngineyinkuku eziningi uyohlaba inkukhu lapho udle nginamaqanda muzizwe ukuthi ukhashukile uyophohloza iqanda ngineyinkomo sithando sami uyosenga uphuza ubisi udle izaqheqhe udle amasi.
Nginixoxeleke bafethu usuku olulandelayo bese kumina ngisemakhaya ngihleli emzini wakaMelusi. Yabona umuzi waMelusi wakhiwe wodwa uthe chwa imizi isekudeni you drive mangabe uya kweminye imizi. Ngicela ukunitshela sho ukuthi uMelusi into ayenza walontunja wangiletha mina emakhaya wathi angishiya imoto yami edrobheni uzongigadela yona yena uzongiletha emakhaya. Ngicela ukunitshela ukuthi uMelusi afika ngishiye lapha emakhaya akezi uMelusi la uza mhlambe emva kobu 3 months umina ekseni ngiyavuka bafethu ngimthathela izithombe ngimthathela ama video ngiyamchazela usuku lonke ngimchazela ngishona ngeimbuzi imbuzi zakhona zinamagama ngimchazela ngeinkukhu na yonke into yakhona ukuthi ubani ngathi uqale uphenyane into ntoni ini yabo nje ngiyamchazela ngayo yonke into yasemakhaya uMelusi. Ake bafethu uMelusi lana ungiphila ama instructions nemiyalelo yokuphila kuleli khaya ukuthi angihambi ngiye kwabanye omakhelwane ngihlala la ngivala ama gate ngiphila la. Vele igate la kaMelusi liqala le ezansi inkomo zidla emahlathini akhona la ngaphakathi kaMelusi. Uyabona ngathi umuzwa kuba unesithunzi man. Ngisho noma kuthiwa inkomo zilele emahlathini akekho umuntu ozoyithinta. Ziyolala lapho zize zibuyele inkomo futhi neinkomo zakhona angazi ngathi uyitrainile mase kushona ilanga ziyabuyela isondele esibayeni kwani yakho uMelusi iyakwazi ukuthi iqoqe angisayiphathi ke okwengadi yakhona okwensimi yakhona iyakhephuzela idlula zonke insimi zakule ndawo iyakhephuzela ihlaza ebusika ihlaza ehlobo. Ayi bafethu ngihleli ngedwa ngiyintombazane kule ndawo abantu sebengincengile abantu basekhaya ukuthi angibuye angiboni lo mfana lo ukuthi udlala ngama kangilobolile angangenza umfazi ngiye kumsebenzi ngihleli nje ngiyintombazane asemakhaya ngihlalela inkomo angibuye. Hey ngicela ukunitshela ukuthi abantu basekhaya nganje ngangafuna ukuzwa lutho ngithi phumani kumina ngimdala mengingaka more than 18 mengingaka mina futhi nje bese ngiya ko 30 ke manje ngimdala mengingaka phumani kumina phumani endabeni zami bese ngidlulile ko 30 not ukuthi bese ngiyo 30 bese ngidlulile phumani endabeni zami. Ayi bafethu ngiyiphile lempilo for 8 years yabona umuntu wami ufika ngalesikhathi lesafika ngaso mhlawumbe sezocheck into zakhe sometimes ufika after 6 months sometimes uyahlala ngisho nokuhlala unyaka mina ngile ngim-update ngama video. Umuntu wami useshadile le useneyingane unonkosikazi mina angazi angisho anginawo social media utho umuntu wami angiphuma ngihlukane no social media angifocuse emasimini angiyazi yonke lento ukuthi umuntu uposta ingane zakhe uposta umndeni on social media mina sengisigcibikishi sasemakhaya uyabona uyafika mangabe efikile angitshele angichathise ngento zakhona angigezise ngento zakhona angibuzi lutho. Bafethu kuthi ngelinye ilanga yabona I came across email like ama emails wami bekangayenzi notification on my phone futhi nje bengasawavula ama emails at all because umuntu wami wathi angifocuse emasimini naseinkomeni and ingqondo yami bengathi programmed. The only thing ebengicabanga ngayo was inkomo ukuthi inkomo ibele lenkomo sibanibani livuvukele ngifuna ukwazi ukuthi kwenziwa kanjani ini inkuke nje ngathi ihlolalo nophenyane yabona nje like iyona into engicabanga ngayo imfuyo kanye nezitshalo. Ayike ngelinye ilanga ke kuvelene kungene nje i-notification efonini yami and mangabe ivuleke ngephutha lo notification it's one of my old clients yabona nje liyangibuza ukuthi kwenzakalani ngivelane nje ngalahleka in the business space nje angisabonakali kwenzakalani ngami ucela ukuthi khona into ecela ukuthi ngimenzele yona and uyazi ukuthi the only person ongamenzela lonto oneskill sokwenza lonto umina. Ngilifundisise leligama leli skill oneskill. Which skill is that? Hayibo bafethu ngithi ngiyayibona ngimarikiriki nginje. Kahle kwenzakalani ngami? Yini eyenzakala ngami? Yini ngempela ngenzani la? Kube ngathi umqondo uyabuya kancane. Hayi bafethu indoda yakhona yasho yafika ngalolo langa. Shukuthi bese kuyisikhathi sokuthi izovuselela into zayo. Hayike ngixubeleka amakhamba khona ithi angihambe ngiyochatha ngigqume ngigeze ngawo ngiphalazi.
Hayi bafethu ngiwathathe ngempela amagxolo akhona angitshela ukuthi ngibe nqunu ngenze njani lento sizozenza ebusuku. Angisho vele lezi zinto lezi engizenzile years and years uyazi ukuthi ngiyazenza. Hayi bafethu ngifike ngale bekumele ngiphalaze ngiyiphuzela amanzi aplain. Ngiphalaze kodwa ngiphalaza ngamanzi aplain. Ayinase toilet ngihlala isikhathi lese engazi ukuthi ngiyahlala ngichitha umuthi lapha. Ngibuye futhi bafethu ngigeze ngamanzi nje aplain ngenze ngathi ngigeza ngomuthi ngenze ngendlela ehlezi senza ngayo ngichitha umuthi lapha. Angibuza ukuthi hayibo ngoba lo muthi engikunikeze wona namhlanje uyancinza why wangancinzelwa. Ngithi mina sithandwa sami la khona indlela nothando likhona. Umuthi awungincinzela ukuthi go kodwa ngibekezela ukuthi wena uzophatheka kabuhlungu ngoba umuthi wakho le. Umuthi wakho lo sithandwa sami ayikho into ngiyenzele wena ngoba ngiyakuthanda. Ake ngicela ukunitshela ukuthi umfana wabantu ahambe as usual uyitshela ukuthi yonke into i-right. Ngisale ngibe nemibuzo yabo ngathi ingqondo zami seyibuyile ke manje sengibuyile engqondweni. Ake bafethu ngigo through zonke lezi zinto lendlini ngipequlule. Ngize ngithole ibhuku elidala. Ibhuku elidala elabhalwa eminyakeni eminingi ago. Kushiwo kuthiwa ngelangela ukuthi uyohlangana nentombazane kuphi yobe igqoke sona so igama layo nesibongo salo ubani nobani. Kumele wenze sure ukuthi uyahamba ngesikhathi esukuthi uya lapho kulo ndawo lo ntombazane uyoyifica and you will take it from there. Iyona ntombazane umcebo wakho olele kuyona because that girl is pure. Ipure enhlizweni. Umcebo wakho ulele kulo ntombazane. Hey bafethu kunezithombe zami ngisayingane kuno Facebook wami ngisayingane zonke izinto zami lo muntu uyiprintile wayibeka la. Zonke izinto zakhe neplan yonke iplan yakhe uyiprintile wayibeka lapho kulolo bhuku. Lisemasulkesini asekudeni ngaphansi. Hayi bafethu kucaceke ukuthi kahle kwenzakalani la. Cela ukunitshela ngifonela umndeni wami ukuthi awuzongilanda. Awufonela umndeni wami uthi awuzongilanda la. Ake bafethu umndeni wami wathi ungangilanda ngahamba ngayokwenza i-protection order against lo muntu ukuthi ngicela nje angasondeli eduzane nami. Umuntu wakhona athi relax sithandwa sami, relaxa uwena ozoyibuyela uze lapha. Ikhaya lakho lelia. Indawo yakho leya. Ujabulile wena mangabule uya-enjoya ukuya le. Ngiqaleke manje ngibe nemizwa efuna ukuthi ngiphindelele ngizizwe sengikhumbula kakhulu le ngize ngizizwe sengikhumbula nezinkomo zakhona nezinkukhu zakhona ngize ngikhumbule netaste yokutaste kweqhude la khona. Hayi bafethu imizwa ivuke ithi impe ifuna ngiyele emakhaya. Hayibo ngithi ngitshela umndeni wami ukuthi ngiyakhumbula mina le umndeni ungithandazela ungibeka izandla uthi awuyi akukho lo yakhona. Awuyindawo umndeni ungithandazela uzungibophela endlini kube ngathi ngiyahlanya nguhlanya ngiqashule kwasani ngibheje ngibe bomve ngathi nguhlanya ngivuke ebusuku abantu belele ngihambe ngeenyawo ngifuna mina ukubuyela le. Hayike ngempela bafethu ngibuyeleke khona le. Umndeni wami kusuyaqala manje ufonela le ndoda ukuthi sicela ukhulula ingane yethu in whatever lo ibambe ngayo. Sicela ukhulule ingane yethu in whatever lo oyibambe ngayo. Indoda ithi mina nengane yenu akukho engibambile ngako siyathandana nje. Siyathandana uthando lolu. Anwazi amandla othando aniyazi ipower of love. Kwala ngisho noma umndeni usungisendela izithombe zale ndoda bengitshengisa ukuthi animboni lo muntu ukuthi ushadile unomndeni wakhe awuthanda yahlala naye edrobheni wena nje wisigcilikishe sokuthi ukhulise lezo inkomo azoyilanda ayithengise ondle izingane zakhe zasedolobheni. Awuboni usikwenzakalani la mntanethu?
Hey ngithi mina kanti kuqala ngami ukuba sesithenjini ngisho niyambona umseleki kunabafazi abawu4 ungcono ke lo unabafazi abawu2 vele ukhona umfazi wasedolobheni mase bakhona wasekhaya ke mina ngulo wasekhaya futhi uyena obambe amabhizinisi uyena owondla owondla wonke umndeni umina uqhozasa umina ohamba phambili uNumber 1 kulomndeni ha mntanami lo muntu akaza akhiphele ngisho nomaskiti akaza kulobola akaza kwenze lutho ngithi ngiyamthanda ngimthande kangilobolile njalo uzongilobola ngiyamthanda shukuthi mina angazi ukuthi kwenzakalani kumuntu wami ngizo nje kuthiwa waba sengozini yemoto washonela khona lapho yazi the time eshona umuntu wami the time imoto ishayisana isikhathi ekureport ukuthi washayisana ngayo neminye imoto ilesikhathi mina la kwabuya khona ingqondo yami ukuthi kahle kahle ngiyenzani la ngoba bese ngiphunyukile ngiyenzani la ngaze ngathola ukukhululeka after that ngabuyela ekhaya sengidileyekile sengilahlekelwe iminyaka eminingi ingqondo yami ithunjiwe amandla ami edliwe ngixhaphaziwe ngicela ukukutshela ukuthi the day lo muntu eba sengozini nezinkomo zaqala za reacta njengeenkomo zangempela hayi ngeenkomo ezinikezwe imiyalelo ukuthi nina nihamba ngicina la nihamba kanje ngicela ukunitshela ukuthi ngabuyela ekhaya ithweni ngathola khona ukuphumula kuyimanje nje ngisahamba ngisalashwa ngengqondo ngasifunda ke isifundo sami ukuthi kuyadingakala ukuthi sibe careful la ngaphandle umhlaba awusafani nasekuqaleni umqapheleke umuntu okulandela njalo umuntu omblockayo avelana aqhamuke ngenye inamba futhi mangabe eqhamuka akabe sayikhuluma leyo ukuthi nje waye blockiwe eqaleni uqhubeka la egcine khona umqaphele umuntu onjalo ngizosibeka lapho ke istory sethu sanamhlanje isiyo lalibonene izitori nezilandelayo Buzz SA to all social media platforms ngiyamthanda kakhulu.